Tumelele fela jalo maratile molatedi go la motho go rogile ka motseng ka kona motho motho Ivory Park motho tla ga bolela fela jalo kopana ka mana hlopa sa Skepeng ke tole kopana hlopa sa Mpasaras ha le beletse fela jalo motho motho hlopa sa Skepeng ke tole bana la moshimana Stingo bana ka kona motho motho moshimana Mfegase bo le beletse fela jalo ga go le jalo ka mana ke na moshimana Matume ga le beletse Mpasaras bo le beletse hlopa sa ka mana ke na Thokozane Ernest le na tsa go rogile fela jalo France moshimana ka kona motho motho Madiba ka bo yo motho tla bolela fela ka mana ke na Nkobene ha le beletse hlopa sa ka kona motho motho sa bashimana ba Mpasaras pa pere mala fela jalo ka kona mo blue bashimana ba kona ba Skepeng ke tole ba pere ka mana motho motho mala lona fela jalo o mo ka kona motho motho o mo tag blue ba permela sky blue re tloga fela jalo le batamara ga go roga tapala ka mana ke na bashimana ba Mpasaras re tsaka mana ke na Zakhela ba romela fela jalo nya ka lothola motho gana fela jalo mo ne misha matso ke le bona romela ka mana ke na jalo lo 12 re misha matso patla ka mana ne moshimana khona gana fela jalo ka mana ke na Stingo all you need is love wa le bela kona motho motho ka mana ke na Stingo teniri we thoma fela jalo la moshimana ka kona ke na Matume formas papadi sa kona motho motho sa motseng wa Choma Cosmos palega ka mesho yo tleba itshaba romela ga rampala bala ibina nya ka lothola motho fela jalo ba rekisa ka kona ba re chomikina kwela ba itshapole rotha go dimalo tholoma tshelo molo 13 ka mara ba shona Skepeng ke tola ine le ngwana ka kona motho ka mana moshimana Banda re tloga ka mana ke na moshimana Banda wa gana fela jalo ba la ka bolela lona moshimana ba Skepeng ke tola teranga gole o ye mogela kabolola o re tsere botse fela ka ga go wa go ba pole tlaba kotse pota me kollo ka thoko ipota me kollo ka thoko ga go le jole sale noto ka mona noto ka koro karlongo ya ka kona motsamotse mathomo ya papadi nyarne ya boraro ya letšatše o gorogile fela jole ka motseng ka kona motsamotse wa di-Phillies Games ga o ka gopola di-Phillies Games di thomile ka 1992 mo e leng gore ka kona motsamotse pele go na le ntwa ya diraga di bone ka motseng wa ka kona motsamotse wa ka kona wa Calambaso o sepela ka motseng wa ka Qubene tlatla go qotela motsamotse tla bona ba re ferola se motsamotse ba itša moya motse wa dibapadi wa itša moshimana ka kona motsamotse wa Mpasaras ba e bitša fela jalo ka manetšhesi ya boraro o ne e bitša ka moshimana ka mana ke na moshimana Tebogo ke moshimana ka kona motsamotse wa Mashenene ba itša polo ba e romela ka mane ratha gore malotolo a Setibatebane o na le rona o tla rang ka kgole e retolwa ka mana ke na Mahomet Anas o e amogela gabolola fela jalo e rotha go dimalotolo ba tšhelo molo 12 bona ka mana ke na Akona moshimana Mncube ba itša polo ba romela polo fela jalo mono e patela po ya Seemanoše wa e bitša ka mana ke na moshimana Akona gara ka kona motshelo jalo lo 13 ba itša polo ba tlalotolo ka kwana bona ka manna ba tlalotolo France gara ka mana ke na Skepeng ke tole the Chopper Boys e rotha go dimalotolo ka mana ke na Soleto medupela ba itša polo ba ka mana polo ka Mpasaras ba ka bolela ba romela ka rampolo bala e rotha go dimalotolo ka mana jelo bona 9 o tla ga kolla fela jalo pota me kollo ka thoko ba e batla fela jalo poleka ka mesego yohle ba e batla fela jalo motsamotse a bona ga o ka gopola hlopa sa Skepeng ke tole a se bomakoti tournament ya di-Phillies Games ke banna ba ile gore motsamotse ba ile ba iphumana ba le ka motseng fela jalo ka the Chamber of Champs motho tla ga bolela ka Chamber of Champs motsamotse ya Skepeng ke tole ne ba matha go yona o bolela ka motseng wa ka Soweto o gopole Soweto motsamotse ka abbreviation o bolela ka Southern Western Township ba ithoma ka lebelo bashimana ba Skepeng ke tole ba itša polo fela jalo e tla tšwela ka ntle ka kona tubelela fela jalo moratedi molatedi wa kgole maoto ke re ba ile ba tšea tlhoka kona tournament ya Chamber of Champs motho tla ra bolela ka Chamber of Champs o bolela ka kona motsamotse ka bana the second first born ya Phillies Games tla ra bolela fela jalo o gopole ba ile ba dira ka Southern Western Township ga go le jalo motsamotse ba ile ba iphumana gape ba ikhwetša ba le ka motseng wa ka kona wa Soshankuve motho tla ra bolela ka Soshankuve o bolela ka kona motsamotse ba Shangane o bolela ka Masotho le Bakuni ba retologa ba itšea polo ba romela ga rampolo bala e ratha go dimalotolo nyaka makena super wa le super o retologa ka makena super ka la Frajastic ba nyaka letolo ka kona moshimana Matume ba tla itša polo ba ithomela ba tamarao e retologa ka makena Tenite moshimana ka mana Stingo Nqumalo ba itša polo taba mathata e retologa ka makena Mpasaras monna o tsena ka hlogo fela jalo e ratha go dimalotolo matšhena molo 5 polo ka makena Lungisane Mfeka ba itša polo taba ka shekeleke ba itša polo taba ka kona polo ka kona motsamotse ga retologa nyaka moshimana Banda de Banda ba retologa taba la toma tsena polo taba ka mana Mpasaras ba romela polo e tele baleka ka mesego yohle motsamotse baleka ka mesego yohle gore ba tle ba tsene ga go le jalo ntumelele kere ke nako a tšhetšhela kwaro motho tla re tšhomi ke nako e la rekiša gape la re sepele ba e retologa fela jalo ba ithoma le bota morago retologa lotolo ka mana ke na moshimana Banda o tla romela lotoloma tšhesi ya bone motsamotse ke moshimana Mpila ba itša polo ba ithoma ka mana ke na Tenite ke moshimana Stingo o ya mogela current play ya Komora motsamotse o gopole Komora motho tla bolela ka Alexandra e bile ngwana ka 1912 ba retologa fela jalo ba nyaka letoloma go remiša matsogo ke le bone
gana fela ka mana motshamotse taba ka mekena Stingo Denit o tla ranga kgwele o re misha matsogo a moshimana Stingo ke moshimane le ga trainer le tumeleng khune motshamotse ka finale ka kwano ya Chamber of Champs o ile iphumana fela jalo a thibile ka ditlhafo tsa ka kwana motshamotse ja itumeleng khune ba ithoma e tabogela ka mekena super wale super chapolo e batla moshimana Matome ga re tlo go nyaka le tolama o re banna misha matsogo ke le bone tabogela ka mekena moshimana Mkhabe tula fela ka hlogo motshamotse ambassador se a tswalela e gana nnang ya banyana le botamarago re tlo go nyaka le tolama mo ne phetola poya sa manoshi fitla pele moshimana ka kwana motshamotse tla chapolo ba re batla moshimana banda o tla ranga gola motho banda ba motsela kgole gabolola re thaka mane ke ambassadors ba ithoma memong a bohlano e re tile le tlo ka mane motshamotse motho re misha matsogo ke le bona o re thabo tiwa thaba ba chapolo batla le tolama pora ka mane ke na blonti moshimana ba chapolo ka kwana ba gana ka mane ke na 1-1 e re thaka mane ke le hlogana moshimana sekwate ba chapolo ba romela ka motso ka kwana o re misha matsogo ke le bona ba re tloga ka kwana motho chiperile ke lebelo mohlaba wa re ke nabile wa itšea motshamotla wa romela to no man's land o nyaka le tolama ngare misha matsogo ke le bone gana fela jalo motshamotla skepeng ke tolo tšese ya bobedi hitla mo nga sibosiso moshimana ka kwana motshamotla go senga wa gana mothusa moletša phala o tla tša kgwelo e bea kantle e le mothusa molokwane o re batlatla ba e lahlela fela jalo o pole fela jalo go rogile fela jalo motshamotla ka lefelong la di-Phoenix Games motho bolela fela jalo motshamotla re no toka mono no toka kwana ba ithoma moshimane ba skepeng ke tole ba bantši mo ba tseba ka the Chopper Boys ba re thologa fela jalo ba nyaka letola motho gana ka manikena moshimane a Stingo Teniri romela pole tele ka manikena Teniri re tholo go nyaka letola mange gana ka kwana motshamotla moshimane ambassadors wa lebela ka manikena the favorite Makhelwane o tla itšea ka lebelo fela jalo moshimana favorite Makhelwane o re le potlapotla le tla ja pudi re thogo dimela ka mange France moshimana Modiba ga re tloga go ithula fela ka tlhogonya ka letolama pa ya mogala ga bollo ka manikena o re ke kona o na le rona moshimana ka mane motsamotle Ramohodi ba ithoma fela itaba ka manikena Mahomet ba itša pole itaba ka manikena Ramohodi o nyaka letola motho re misha matsogo ke le bone o re tšedi botse fela ke kgaogela ba itša ba e romela ka kapa botlaba tšatše e re tologile letola ka mane memong a bohlano e batla wane ya futumala motsamotle ganyane ba bona bašimane bjale kona motshamotla ba skepeng ke tole ba re kgololome a re go nyugana lo motshamotla ke letshwere tumelele ke re sefapano ke tlaba ke se tšharile go fitlhela kilo a tshelano ka Jordane ba itše pholo ba e romela ga rampola ba le ratao di ba lethola ba se a swa se a tao motshamotla ba fana mosero papadi phepa e tšwele pele zole letho ba itše tabala letholama ba ithoma le batho ba morago e retologa ka mana mošimana molelele a re ke mošimana molelele gana ka mana motshamotla confidence ya ngwanena wa nxumalo kana ka kwane tabala ka manikena lefa retologa ka manikena lefa ba itšapole ba tla letolama tšese ya bohlano fela jwalo gana ka kwana monna re ke a tsena ke a lokotsega paleka ka methogo ohle ba ithoma le batamorago mošimana a Stingo motshamotla Deniti o iamogela gabolola fela jwalo tabala ka kwana motshamotla first touch a mo dumelela e ya moqoma fela jwalo retologile ka kwana motshamotla ka manikena mošimana Pentši Zulu e ne le Pentši Zulu o kitimile tlhopheng e sa ka kwana motshamotla Choma Cosmos tlhopha sa gwe sa mathomo e ne le ka mana motshamotla Black Band Rovers ke mo ile ga thola thata ka ona motshamotla breakthrough ya gagwe a tloga mo tsena motseng wa Choma Cosmos Vets yona ka kwana Chippa United TTM sa mafelelo o ile a relegate le tlhopha sa ka kwana motshamotla sa Moroka Swallows ba re tšhele ka metsi fela jalo wa lebelela ka manikena super wa le super shimane ile ga mathela tlhopha sa Cosmos moshimane ile gore o ile a tšea motho ka ditebele gona le ba le lena motshamotla tabenele di-Phoenix Games re tloga fela jalo ba itšea kgoleng ya ka lethola motho ba ikola ka mane tabala ka ambassadors rumela ka mane ya ka tšhese ya lesome ya sekolo tuela ka tšhelete mashones gana fela le motamarago monna re ke a tsena ka mane tabane ke re soletse ba e gana fela jalo ka mane motshamotla na nyaka ka mane ke re matala ba re tloga skepeng ke tole ba re te chopa ke ba shibolo ba tla ka difofa re tloga ka mane ke re Karabo Mokhabela showstopper pora ka mane ke re showstopper palama mopalami showstopper palama la duma le pala motshamotla tumelele kere motshamotla se ba gorogile bašimane ba jalo kobo matala top talagalas rata go di bala tloga ba kera panda de papa ba ipalama bašimane ba skepe ketole gwaduma moratile molatedi wa gola maoto Phoenix Games ya motshamotla
ke ntumelele ke re tšatši la lehono go ketekwa mengwaga e ka lekana go 34th years ya edition motshamotla re sweng ka lethaba Ambassadors se a gorogile ya mošimona menyonyo sa le teng menyonyo o tswa ka Alexandra ebile nteng ka 1912 ba se ba le bjalo bašimona ba skepa ketole ba retologa ka marekena Ambassadors tla tša kgole ba romela kgole teleng retologa fela bjalo ba itšapole ba tlane tholoma tšhetšhere ke mašomešome ke lesome pona ka marekena mošimona Zakara Shiburi ba romela pole botse fela bjalo ga rampola ba le rethala tholoma tšesi ya bohlano motshamotla ka marekena Ambassadors monna re ke a tsena fela bjale ke a lekotsega ba romela pole teleng tabogela fela bjale ke tsena ka mano ba tla ba showstop ba itšapole ga rampola ba Ambassadors ya itša fela jwalo bona bona ngwane mo botsebo ba itšapole tabogela lethola boto ba ithula le boto ya borago ke o taba wa itswalela ditaba a re o dipuo tše matala ba tša kgole ba bja kantle pane ba tsene fela jalo bašimane ba skepenketole ba le ka go ka bolela le yona bašimane ba Ambassadors motshamotla ba lebeletše fela jalo ba re thuso ya rena e tlatswa go manga o sa go le jalo tumelele ke ropelo tša batho di kitima thotente tšhelege banna gatiana le bola la ka kona motshamotla le duba tumelela fela jalo ke re ga go bola di-Phillies games motshamotla motho o bolela ka the Colombia motho o bolela fela jalo o bolela ka the Ambassadors o bolela ka Thembiso ke bona ba le go ba iketeka motshamotla ga go le jalo motho o ga bolela malobanyana fa o bone hlopha sa Shaka be se le teng motshamotla se tswang ka motseng wa 012 Pretoria Mahlanyeng motho o tla bolela ka the Jacaranda City motho o tla bolela ka Shaka o bolela ka ngwaga motshamotla ngwaga o latela wa 2026 ba tla ba ketimiša tšhelete e ngata-ngata ya 2 million rand tšatši la lehono re ka motseng wa di-Phillies games number 1 o tla ba itšhela ka kona motshamotla 220,000 bašimane ka January ba tlo ba matha lenyelenyele ba tlo ba matha ka lekeke ga o lebeletse tlhopha sa Ambassadors ke banna ba e le gore bontši jwa taba ba le ka go ka bolela le yona time and again eupša fela bašimane ba skepenketole ke bašimane ba e lego gore bontši ba bona ke bana ba bapala go di-tournamente ga o lebeletse ka mošimane ka Karabo Mokhabela mošimane banda le ena ga o lebeletse le matala mtomtalagala ke bana ba e le gore most of the time ba ithola ba le ka gara la bala and ba bapalela bokgotogoto jwa mašheleng ba bapalela tšhelete ka lengwana e ntši le chairman ya bona e ka ba le ena le ena a ba tshepiše se sengwe godimo mo e ka ba e le gore hlopha sa Ambassadors se tlo beša wa tuka goba re tlo bana hlopha sa skepenketole se di gadikela go diphupurana nna ke le Jeremiah Maphanga ke re kwena ke re ferolla se borale Phillies games ferolla se borale Mampiere Lapile Melala tša sebaka se kere tanki ga ngwe tanki ga bedi tanki ga raro nna le ana a re kopane ka karolo ja bedi ya papadi ke tlo tše thapo tše ka romela ngwana Phima a go betšwana Right, sithathele thuba ke sibingelele sithi sanibonane noma ngabe ke ukuphi hlala phansi ke uzinza unethezeke sithi into ezimnandi ngediski lasekasi lana sihlangana khona ke phakathi etafuleni is Phillies games 2025 if you can't feel it make sure that you feel the intensity and the vibe of the game esibona phakathi suka ke ibhola emuva lisuka ke neqembu ke labafana ke be-Ambassadors bekuyona ke insizwa lapha ke uyena ke Shiburu udlala ke ngomsebenzi bathi liphume ke seliphonse iqembu leqembu abafana ebala lapha ke Ambassadors liphonse lapha ke iqembu ke le-Ambassadors uyena lapha ke Vuyo osebholeni alithathe ke Vuyo unikeza lapha ke Iniesta ke phakathi Ernest bathathe ke beliphakamisa bathi bholo marongo funa lapha ke amakhanda ikhanda lana iqembu lakhona ke bafana ke beskepeni kedula thatha lapha ke benikeze ke former TTC Orlando Pirates material azothatha ke hlanganise lapha ke uyena ke Sibusiso elungelo bathathe ke belise lapha ke phambili yasebenza ke emuva lapha ke Rasta Baby athi uyapi endleleni okungasiyona ke eyakho ukhumbula ukuthi makanjalo when you talk about Phillies game you talk about the tournament that invites a different communities in one place that's where izinto ke zenzeka khona in one place ke that's where izinto zenzeka khona ke uthi uyabheka lapha ke iqembu elabafana ke be-Ambassadors bathi not ngapha ke the Chopper Boys are the ones ke wearing blue i-Ambassadors ibona ke begqoke lapha ke ijezi sky blue elinobumhlophe bathi nabo ke sebafikile sibona lapha ke noZitho khona ekuyona ke lensiza lapha ke Ramuhoni athi nami ke ngizolifuna ithi sibona ke Ramuhoni athathe ke lebhola bafaka lapha ke School of Excellent Material ekuyena ke Zweli funa lapha ke Mathala elithathile ke Mathala Fokofo bazothatha ke lebhola bafaka lapha ke phakathi nenkundla iqembu ke labafana ke be-Ambassadors Sibusiso Dlamini uyakhuza ke uNompempe
uyakhuza lapha ke nompempe uthi lutho bayidlale kabi ke lensizwa lapha ke Sibusiso eDlamini lizosuke ke sethuke ngayo ke lensizwa kuyona ke lapha ke France Mudiba ke France Mudiba uzomkhumbula when he firstly arrived emzini waseSoweto he went all out to amakhosi Kaizer Chiefs under 19 where Hastings he couldn't go well makaya lapha ke kuma trial but he then flip side ayi lapha ke iqembini labafana be Orlando Pirates DDC yamfuna lapha ke egameni lakhe bathi woza uzohlala nathi lapha ke France Mudiba ofake nje jezi nombolo 13 iqembini elabafana ke be ambassadors uthi ubheka lapha ke iqembu leSkepeni kethu bamphethe ke jezi nombolo 13 Elijah Banda owine nje ABC Mutsipe Gauteng back to back amahlandla amabili neqembu leDondol Stars kaba ukuthi mababuyela amahlandla elesithathu lashintshwa ke iqembu layo ke lapha ke iDondol Stars gaba ke iGomora United naye ke ashintsha intambo aye ecembini leSikhukhuni United iTisbur ke bathatha ke banikeze yena ke Elijah Banda nangilapha ke Banda uyabajumpisa ke lapha ke Elijah funa ke KM10 izandla emoyeni ashintsha lapha ke bathatha ke banikeze ke Page Zulu former Chakuma Chamadibandera athungela lapha ke boxini ivalile ke shoes la gijima ke liphumele ngaphandle ke ibhola la gijima liphumele ngaphandle ke ibhola uhlele phansi lapha ke insizwa eqembini ke labafana beambassadors uyena ke Ernest Ngobeni lensizwa ke ichamuka lapha ke emhlabeni waseLimpopo Giyani bayamazi ngithe kuphi mangibheka lapha ke ngahlangana naye ke lensizwa ephethe black is brown uMr Jezike athi ngizodla ikotini ngihleli khona phakathi ke ePhillies game uVincent Phala athi nami ke sengikhona ngikhumbule Minier Thobekgale kusona ke iskim sami naye ke athi namuhla ngiyalenda ngiyatheleka phakathi ke emzini wasePhillies game sithi sisabheke lapha ke Mr Jezike Minier Thobekgale ngafika ke lensizwa ibinikezana ke umdanso omnandi up against Kaizer Chiefs ibhekane nayo lapha ke uDupree yaba ukuthi izofika ke namuhla ifika lana kuyena lapha ke Katlego Mashego umdlali odlala lapha ke iqembini elabafana ebayo ke lapha ke insizwa zeMagesi FC ngithi ngisasuka endlini namuhla mbukeli la ke ohlele ngakhona lensizwa ke Happy Vurvai Mashiyane yathi phima lamaphima asiyenze le ndaba siyibambe kahle all the best khona phakathi ke Phillies game noma inini izolenda ke lensizwa lapha ke Happy Vurvai Mashiyane esilindeke nayo ambulance yasethembisa Tito emaswanganye esilinde lapha ke last game of the day iqembu labafana basuka lapha ke emzini wase Malda Strif eyolo ekuyona ke Fire Sniper izofika ibhekane ke ne1 Lion sibone ke liphonse lapha ke Super Tumelo Matuna former ezenkosi Choma Cosmos lapha ke ibhola ke ngena ke phakathi ngenkundla balihle lapha ke ngekhanda ikhanda lakhe uyena ke Karabo bathi ke badonsa unyazi asebenza lapha ke nozithi kusebenza yena ke Ramuholo ke bathatha banikeze bana funa lapha ke jezi number 2 ke kuyena ke akhona umnqube uyalithatha lapha ke Zweli Mthanami nangilapha ke Zweli uthi Shayimoto hit moto Shayimoto yababheka lapha ke Zweli afake ke phakathi ke nenkundla bazolifuna ke lapho benze njani liphumele ke ngaphandle ibhola liphumeleke ngaphandle lapha ke ibhola uthi uyabheka ke mbukeli lapha ke iqembu labafana ebaya lapha ke Gomora United bazithola ke baphumelele ke namuhla ngamakhola amabili eqandeni ngaba ukuthi lapha ke second game of the day iqembu leMusa United all the way from Spruit Eastern Side eKuruleni Municipality bebabhekane ke neqembu elabafana ebaya lapha ke Shashalaza all the way from Alexander ekuyona ke lapha ke Johannesburg Municipality yaphumelela ke iqembu lase eKuruleni kuyona ke Musa United ngamakhola amathathu ekelotho bazobuya ke sebabe lapha ke ngenyawo elesibili mhla ka27 zizobhekana ke khona phakathi emzini wasephumlongo hlala phansi ke uzinzo nethezeke uhlelina lapha ke Bhima elamaBhima 325S Banana Dashboard isandla semfene ibhathi labo Cleve roundini BEE Black Entertainment yasekasi Lakuru Zibhima Lakuru zake phakathi khona lapha ke etafuleni izinto ke zenzeka likuruza ke phakathi lapha ke etafuleni izinto ke zenzeka uthi ubheka lapha ke lensizwa ke sebholweni igijimile naye ke Rilebugile Mfukeng eqembini ke le School of Excellence awutisibone ke Zweli thatha ke liphakamise Mudiba yena lapha ke France Madiba uzongiqolela ke mbukeli lensizwa ke ukhumbula ukuthi ibiyenza ke esibukwayo under coach Dukuduku Makhanya kodwa namuhla naye lapha ke iqembini labafana ke beambassadors on its own. It's a team that competes kuyona lapha ke regional league yakhona ke eKuruleni phinde futhi ke be scouting agency iqembu ke leambassadors awuskepe the Chopper Boys izinja ezizenkundleni ke ngendizamshini bona bathi lutho thina siyiqembu elidlala lapha ke ama tournament esikwazi nje ukuchubeka nathi ke sephambili
lisuka laphana ke emuva lebhola ke lisuke neqembu lekhona kubafana ebalaphana ke ambassador sekuyena ke Ramuhodi nangilaphana ke unozinti ke Ramuhodi thatha ke liphakamise bathi ke saphambili elidle ngekhanda ke Phechizulu funa laphana ke ivuyo laphana ke yabheka ithatha ke baliphakele ke laphana ke ezingini center izothatha bana yena ke Phechizulu ifuna laphana ke Banda ke uthi phambili uyakhuza ke unompempe yabalanda ke bafana msiya lapha ke benchini eqembini ke le-ambassadors uthi madoda niyekeleni ngiyokukhuluma esibone ke libuye lapha ke emuva banikeze ke former Jomo Cosmos insiza semapetla leya wena ke super ifuna lapha ke isiguri nice obuye ezandleni zakhe ubaba uMox Alexander uyena lapha ke Sidingo ogijima eqembini ke leGomora United kuyona ke NFT eMutsipe Foundation athi sibone ke liphakeme iduku likaMsisi kaNompempe lithi offside liphakeme ke iduku likaMsisi kaNompempe bathi wenzani ekamereni likagogo ngoba ugogo usageza athi lutho bengisabheke laphana ke ithi brush yami ngifuna ukucupha amazinyo bathi phuma akuyona ke indlo yakho leyo umbizile lapha ke bathatha ke baliphakamise iqembu lekhona kubafana ebalapha ke ambassadors nange madala funa lapha ke indoda emnyama uyena lapha ke Sibusiso bathatha ke bancenge ke balise lapha ke emuva ambassadors uthi babhekile kubheka yena lapha ke intokozo ke ibhola lakhe ke phakathi ke nenkundla bazothatha ke banikeze lapha ke Elijah Banda ke udlala ngomsebenzi yalifuna lapha ke Uzweli ke uthi yakhuthuza athi sibone ke KM10 Karabo Mkhabela nikeza lapha ke Zweli athi ke uDonsunyaza sebenza ke Ramuhodi emapalini sebenza ke Ramuhodi emapalini lizosuka ke lebhola suka leqembu lekhona kubafana ke ekuyona ke lensizwa lifa lakhe uthatha unikeza lapha ke insizwa ke Francis Madiba alibeka lapha ke endlini kaNembeza super ke nikeza lapha ke Izweli ke lidle ke ngesithende libusela ke super ufuna Zweli ke uyabheka ke uyakhuthuza bazothatha ke bebusela lapha ke emuva iqembu ke labafana ke beSkepeni Kedula wena ke jersey number 15 insizwa ke lifa lapha ke unikeza lapha ke enqumalo ke iyabheka lapha ke Sidingo SABC lapha ke thatha unikeza bana izonikeza lapha ke indoda emnyama enikeza lapha ke Iniesta ngobeni ke ubuyisela lapha ke emuva bafuna lapha ke shoes ke uzomkhumbula ke amaqembini amaningi ekuyona ke Phillies game namuhla lapha ke Iniesta ngobeni ke thatha ke liphakamise funa lapha ke indoda emnyama bazothatha ke banikeza lapha ke Zweli lagijima ke lebhola libashiye liphumele ngaphandle ke ibhola insizwa ekuyena ke siyabonga Dlamini ke thatha ke libuyisela lapha kuphina ke inkosi nathi thatha uyena ke Zweli madala KM10 izandla emoyeni Karabo Mkhabela beka lapha ke endlini kaNembeza anikeze ke 10 mashume ekuyena ke Zakhele Shiburu nangilapha ke Zakhele Shiburu ke shintsha lapha ke umdlalo unikeze ke lifa lakhe ke lemshiya liphumele ngaphandle ke ibhola ziskepeni Ketula silo ka wena nkabheja ukhumbuleke lapha ke King Munata athatha nje isikhathi sakhe anikeze lapha ke Silo at the Chopper Boys akhipha lapha ke esingile ithi Silo ka wena nkabheja at the Chopper Boys happy bafana bawo bathiya kamata afika uSkepeni Ketula athatha ke lensizwa Jima Shikho ekuthi ke kuzoqala lapha ke sombe sesibili somdlalo izoba ke seyifikile ke lensizwa Jima Shikho isifonelwe uSilo uthi ngiyifuna la ke namuhla athi sibona lapha ke thatha bana uyena ke insizwa lapha ke ngobeni faka ke phakathi ke nenkundla shayimoto hit moto uyafika lapha ke indoda emnyama athatha ke banikeza lapha ke lifa iqembu ke labafana ke bayo lapha ke the Chopper Boys alifaka kuyena ke Izweli ke thatha ke liphakamise bathi shayimoto hit moto liyagijima ke lebhola lwe lapha ke ezandleni ezeqembu ke labafana bake ambassadors khumbule ke ambassadors nabo ke bayawazi lo mncintiswano we-Phillies game they once won Phillies game Skepeni Ketula i-Phillies game ke abakayinqobi kodwa iyona lapha ke DStv ekasi Champ of Champs bakeke bayinqoba ithi sibone ke former Skukhuni United Elijah Banda uyabadansisa lapha kwenza njana uthini kuphina ke madoda ke Anvele athi sibone ke bathatha banikeze lapha ke KM10 izandla emoyeni ifuna lapha ke Phechizulu ke lifaka eboxini balidle ke ngekhanda nangilapha ke Zweli athi donsa lapha ke unyazi KM10 izandla emoyeni funa lapha ke Phechizulu ke thatha ke lifake funa lapha ke makhanda bazoligijimisa lapha ke Zweli athathe ke lingeze ke madala athi sibone ke lebhola banikeze lapha ke super lensizwa ke ubuyizwa endlebeni yakho uyena lapha ke Pule esayizwana isicephezana ikhona ke namuhla nayi lapha ke shekelekele Karabo Mkhabela funa lapha ke Zweli KM10 Karabo Mkhabela athi abadansisa bathathe ke lebhola alise lapha ke phambili uyakhuza ke uNompempe lapha ke uNompempe mangabe nje uyabheka lapha ke iqembini leSkepe ukhona ke umdlali ofake lapha ke jersey number 3
uyona ke lensizwa Bhetshi Zulu gijimile ke amaqembini amaningi ekona lapha ke eBetway Premiership ugijimile ke eqembini labafana ebala lapha ke Maritzburg United, Big Bets Vets, Chippa United, Chakuma Chamadzibandire ngaba ukuthi ke imidlalo wakhe okugcina ekuyona lapha ke Betway Premiership ugijime ke eqembini labafana beMorocco Silos when they got relegated ahamba ke neqembu disibeke bazothatha lapha ke bahlanganise nangu lapha ke uzweli ke uyakhuthuza KM10 anikeza lapha ke Super Tumelo Matuna eMatuna ke ifuna ke Karabo Mkhabela shekele thatha ke nikeza lapha ke Elijah Banda ke uthengena uthi vula vala bangela lapha ke boxini matala nangu lapha ke Zweli nangezweli Shogalento elilo Twaskepen Ketule Enoti Ambassadors Chezi number 7 Zweli the goal scorer Chezi number 7 Zweli the goal scorer lela phola ke libe lihle kakhulu umbukeli lisuka lapha ke kuyona ke le dance sefo uyena lapha ke Zweli disibeke ibhola bathathe ke banikeza lapha ke Vuyo iqembu ke labafana ke beAmbassadors bathi nathi ke siphele moya izothatha ke banikeze nenkundla liphetho uyena lapha ke Ernest ingobeni ke ifuna lapha ke Shiburu uyena ke Shiburu ke thatha ke hlanganise bafuna lapha ke Vuyo ivuyo ke bathi Shaymoto Hitemoto liphumele ke ngaphandle naba ke bathi ke bangena shala lapha ke ibonda lenyama elwela ke Shiburu nangilapha ke Elijah Banda akhiphe ke le bhola ke lise lapha ke phambili bayalibheka liphumele ngaphandle ke ibhola ukhumbule ke mbukeli kunomdlali olana ke enkundleni ekuthi ke uyena lapha ke jersey number 10 Karabo Mkhabela lensizwa ekukhuleni kwayo ke ikhula lapha ke eqembini labafana ke beAmakhosi Kaizer Chiefs Juniors uzomkhumbula ke Karabo Mkhabela ekaba ukuthi ke makeza ke kanjalo uKarabo Mkhabela naye ke ufana noSiphelele Mthembu ufana nabo Jimmy Tau makasuka kwiqembu ke lakhona lapha ke Kaizer Chiefs iqembu ke leOrlando Pirates lamthatha uKarabo Mkhabela he played ke ekungakabi ke DDC basayibiza ke reserve side udlalile ke Karabo Mkhabela nabo Lyle Foster mabafika ke asasena 15 years uFoster ufikela ke ezandleni zakhe ke Zweli ke inikeza ke Tumelo Super Matuna orfu uthi ke uyangena thatha ke uyena ke lapha ke Shiburu eqembini labafana ke beAmbassadors uyalela ke KM10 izandla emoyeni anikeza lapha ke Elijah Banda ke bathatha ke le bhola bathi nathi ke siyaphambili hey mawungabheka ebenchini eskepe ukhona uphusha skorokoro akakadlalwa kusazodlalwa ukhona uphusha skorokoro ikhona enye insizwa yafika lensizwa yafika eMakhulong Stadium ngiyakhumbula Chippa United up against Highlands Park le striker ke sodumo sitshela lapha ke benchini kuSkepen Ketula ekuyona ke lensizwa malandela nayo ke ikhona ebenchini ayizothi mayingena ngokunike ke the whole profile liphelele ekodwa okubuhlungu ukuthi malandela maduzane ke makuqala laphana ke iDecember uqale ke angekho ezingeni elikahle kodwa namuhla ke ukhona disibeke KM10 izandla emoyeni thatha lapha ke unikeze ke Zweli umshayi wegoli nangilapha ke Zweli uzweli ke weqala ke indlela faka lapha ke phakathi ke nenkundla bafuna ke Thomas Thomas ke libuyisela lapha ke emuva bathatha banikeze ke Suphelo Matuna uSupha ke umakhelwane owakhe lapha ke Kama Umphile uSupha umakhelwane kaKama Umphile ngokuthi bayahlalisana bayathelelana ke ishukela emzini waseSoweto eMsodra eMapetla atisiboneke lapha ke banikeza bana nikeza lapha ke Zulu matala fokofu alibuyisela lapha ke nikeza bana lifa lami lifa lakho matala fokofu umatala ke ufuna lapha ke Zweli nangilapha ke bathatha ke bahlanganise phakathi ke nenkundla bazocela ke balincenga lapha ke iqembu ke labafana eba ke Skepen Ketula the Chopper Boys 1 Skepen Ketula North iqembu ke le Ambassadors nangilapha ke Stingo 101 distribution indo demnyama anikeza lapha ke Zweli uzweli ke uyahlanganisa sibuda amapricado usibuda ke ufuna lapha ke matala ekuyena ke KM10 nangilapha ke Zweli umshayi ke wegoli wenza njani lapha ke Zweli athi ke uyabacela ke uyaphambili ayavala ke amagate neminyango liphumele ngaphandle ke ibhola bayavala lapha ke amagate neminyango
mangabe nje uyabheka lapha ke PSL ubheke eqembini leOrlando Pirates lensizwa etravele ke nenational team yaya lapha ke kuyona Africa Cup of Nations Relebogile Mfukeng udlalile lapha ke nalensizwa elapha ke kuSkepen Ketula efake nje jersey number 2 uyena ke Sibusiso eqembini ke labafana beSchool of Excellence bebadlala ke bonke namuhla ke yena uSibusiso the chopper nangu minyonyo si labalihle igol lakhe lapha ke insizwa ekuyena ke lapha ke ilifa lami ilifa lakho uyena ke lapha ke lifa yasinda eqembini ke labafana ebala lapha ke the Chopper Boys eyilandele bathujwayela iminyonyo ukuyenza ke lento mafuna ke ukuxhumana neminyonyo ngene lapha ke kuyona TikTok uthi David Jokes uzomkhumbula ke phambi kwezolo lensizwa minyonyo ibikhona lapha ke State Theatre ekuyona ke comedy show uyatholakala ke nakuma comedy show wakhe lapha ke Shampunizer uminyonyo lento ke ayiqala khona phakathi eBhucwini emzini wase Alexander namuhla ke ufikile afika lapha ke emzini wase Ivory Park 1685 iyona ke postal code hlala phansi uzinzo nethezeke nalo ke 325S Banana Dashboard isandla semfene ibhathi labo 12 roundini Phima elama Phima 2 the Chopper Boys and not Ambassadors to the Chopper Boys it is brekele pola bathathe ke belfaka ho labalihle nangu minyonyo si ya dance nguqoqele ngithi kuwena not Ambassadors nikeza preke Ntokozo ke uzophakamisa 4 players. We have 4 players that's sitting on 2 goals each. Uyena la prenge lifa where the Chopper Boys noma ekuthi ke mawungabheka athi sibone ke Zweli nangezweli ulibeka phansi uyakokota funa prenge isikoloto yabheka ke Zweli thatha unikeza ke KM10 izandla emoyeni ke bayalifuna athi sibone ke bathathe ke bahlanganise bacela prenge bancenge anikeze ke la prenge indoda emnyama ke libusela prenge emuva izonikeza ke lifa ulifa ke ufuna la prenge super Tumelo Matuna na la prenge super 75 umkhumbuzo Goku izandla emoyeni ke bathathe banikeze bana funa prenge Pechi Zulu Pechi Zulu ke la prenge yababheka ke Karabo Mkapthathe ke sidingo ngeke phakamise ke lebhola bathi ke siyaphambili lidle ngekhanda lapha kaMiduku likaMsizwe noMpempe lapha ke iduku suka lapha ke emuva neqembu ke labafana bayo Ambassadors ke liphethe yena lapha ke Ernest ngobeni ke unikeza lapha ke Thokozane liphakeme ke lebhola fana lapha ke makhanda naba ke bayakokota naba bayeza kunokuthize ke ngifuna ukucocela abalandeli nabalaleli mangabuhleli lapho endlini uhlele ekhaya this is what's happening iqembu leSkepen Ketula Skepe himself he promised that a goal is 5,000 a clean sheet for Nozit lapha ke usidingo is 1,000 shukuthi kwamanje abadlali beSkepen Ketula they are guarantee after this game 15,000 rands because they already scored 3 goals. Uche a goal is 5,000 rands. It means once they finish this game, ngamagola mathathu, they are guaranteed lapha ke 15,000 rands. Goalkeeper, if he keep a clean sheet, is guaranteed lapha ke 1,000 rands. Mawuse we count ufaka mathematics is 16,000 rands. Bazobe ke bayodansa kube mna uyasuka ke shoes. Uthi ngizonekela ke insizwe zamadoda esibone ke bathathe ke ifikile lapha ke lensizwe etholakala ke ekuyona ke Liseri FM Mulechi FM esphethe thathe ke lebhola ke balidansise lihle lapha ke ngekhanda bayalifuna bathathe ke bahlanganise balise lapha ke phambili nayi ke lenkinga yena ke Thomas ufuna ke Elijah Banda bathathe ke ibhola lakhe lapha ke Elijah Banda liphethe lapha ke iqembu ke leAmbassadors nange Elijah Banda uyalithatha lapha ke Shiburu bathi nathi ke siyaphambili iyafika lapha ke uyakhuza ke noMpempe
Mawungakhumbula lo Nompempe osenkundleni. Mawungakhumbula abafana Msiya lo nosiphethelekele ukhumbule. Ethi siboneke KM10 izandla emoyeni izandla emoyeni izandla emoyeni izandla emoyeni izandla emoyeni izandla emoyeni yena lapha ke Karabo Mkhabela thatha ke unikeza ke Elijah Banda bayakhuza bathatha ke ibhola balisela lapha ke phambili nangi lapha ke thatha bana yena ke Sibusiso izolidla ke lapha ke lihlokonono thatha unikeza bana hayi madoda phezulu kwamapali ngithi phezulu kwamapali ngithi phezulu kwamapali liphumeleke ngaphandle ibhola. Liphumeleke ngaphandle. Last time when Orlando Pirates inqoba laphana ke ileague yaseningizimu Afrika, last time when Orlando Pirates inqoba assistant ekuona ke lo mdlalo ke indebe bayamazi ke PSL yemuva isidingo lesidingo ke besina ke 1-on-1 session nayo itumele ngikhuni kodwa ke usidingo ukhuliswa uyena ke Mox wakhona lapha ke Balfour Alexander athi sibeke iphakamele ke bhola bathathe ke balisela lapha ke phambili balidle ke ngekhanda Elijah Banda lapha ke insizwa elidle lapha ke Snake Park esubeni sendoda izothatha ke Matala Fogofu ke ufuna lapha ke Elijah Banda ke yabathansisa nangi lapha ke Elijah uthi ke udla lapha ke Tsipa athathe ke lapha ke phambili sebenza ke lensizwa namba ke bayalifuna bazocela ke banga engathi ke liyavuka iqembu leke Ambassadors Phezulu thatha ke unikeza lapha ke Zweli nang lapha ke Zweli ke yena ke Phezulu ufuna lapha ke Karabo Mkhabela Sibusiso ke ufuna lapha ke ilifa lakho nalapha ke indoda emnyama thatha ke liphakamise balise ke phambili akhuze ke uNompempe. Akhuze ke uNompempe ekuyathokozisa ke kubona abalandeli they giving lapha ke instruction ngaba ukuthi umdlali he didn't retaliate in a negative energy. He then yes I accept ngiyavuma gents ispirit senu siphakamisa mina ningixolele athi sibeke lapha ke bethatha lapha ke bahlanganise uyena lapha ke lihlokonono thathilise lapha ke phambili yasebenza ke Page Izulu nangi lapha ke Page Izulu thatha unikeza bana futhi lapha ke insizwe kuyena ke Sibusiso Tumelo Matuna Page Izulu Sibusiso ke phakathi ke enkundla uyena lapha ke Sibusiso ke ufuna ke KM10 Matala Fogofu Spesihle Mpila yena ke Matala Fogofu ke ufuna lapha ke lifa lakho onomagoli amabili egameni lakhe nangi lapha ke Matala Fogofu yakijima ke le bhola thatha lapha ke Pasera ke iyafika thatha ke lapha ke nikeza lapha ke Lukhela bazothatha ke balidle nali ke le bhola phakathi ke nenkundla elibuyela ke lapha ke Zulu yahlanganisa lapha ke Pasera ke ndoda emnyama athatha ke nikeza lapha ke ilifa ke libusela ke Pasera ke ufuna lapha ke uyena ke isidingo SABC 3 isidingo ke sithi ngiyandinga ke bafethu nikeza lapha ke Tumelo Matuna ke libusela lapha ke emuva anikeze ke yena isidingo uNompempe ke ishakabili khumbule ke mlaleli lona ke Phima namaphima 325 S Banana Dashboard isandla sempene ibhathu labathe roundini BEE Black Entertainment yasekasi half time score 3 Skepen Ketula not Ambassadors out City Gqumu awuphatata City Shelele 8.
boy. Right. Sharp. O se go le jalo moratini molatedi wa go lema maoto taba tsa batho mothemotle bashimane ba ambassadors taba tsa bona mothemotle di nkga finika fela jalo a di ba sepelela ga botse fela jalo le beretse bashimane ba skepenketole ba eme ka maoto fela jalo mothemotle ba emeletse tlhopha se bana sa ambassadors ba ra ga o ka tsosa molala mmutla wa ikono ba o gaola molala tšatšing le legono ga o lebeletse fela jalo mothemotle ke lethola mathomo la ka kona mothemotle la Phillies Games First League a go le jalo ka moraga gore o hwetse tlhopha sa skepenketole ke tlhopha se le gore motho tla re be se emetse tlhopha se ka kwana sa ambassadors se le sidete tšatšing le legono ba kopane mothemotle ba re tše di sa kopanego ke dithaba eupša fela ka meriti di ya kopana ba retologa fela jalo go gorogile fela jalo mothemotle ba tla letola mothone ba tla bashimane ba ambassadors ga go le jalo motho tla re ga bolela fela jalo ba tla ka morago ka ntlha tse di ka lekanago tše tharo mothemotle ka morago gore tlhopha sa skepenketole seno se ntlha tše di ka lekanago tše tharo ka tlhonong ka kona mothemotle ga sebaka tlhopha sa skepenketole se ile sa ipeakanya ka phoso tša bona mothemotle ba dira tše ba thubilego ka tšona re tshologa fela jalo ba itšapolero tlatla ka manikana ambassadors nolo tetene romela polo botse fela jalo nyaka letola mange crimens troperes ba ikwala mošimana ka manikana shibure ba itšapolero tha godima letolama kona mothemotle ba re ka manikana tebogo wa re tshologo tla tšapolo nyaka ka mana panda ba tla ka manikana karaba mokhabela show stopper ba tla letologa ka manikana panda pa motsela go le ka manikana makifeverit makhelwane ga re tloga batho ba gala letlola mange o re misha matsogo ke le boneng semana ka makena nkosnate pa itšapola ba romela ka kwane ra mangena skepenketola monna wa itshikeleza fela jalo o re tšikeleza mtaname wa ediša moletša phala o re ga deme di botsišwe wa batla fela jalo moletša phala o re le ra bashimane ba skepenketole le bapadisitše mošimane mongwe ga bohloko fela jalo gopole fela jalo papadi ya mothemotle na le metsotso e kgalekanago e mehlano e se thomile karolong ya bobedi ya papadi a go le jalo motho tla re ga bolela mothemotle a re go tla ga bole monate fela jalo le rebetse e tla kena se kena ambassadors se khumane monyetla mothemotle dimitara tše di ka lekanago masome a mabedi le metšo e ka lekanago e šupilego 27 meters away from sepapane sa makosi fela jalo wa ithoma fela jalo ka manikena super wa le super pa itša mošimana super le super thaba ka manikena matala motho mthala ka latlha pa e bušetša le maemeng a bohlane ra thala thola ka manikena super wa le super o batla ka manikena stingo tenite tla irang ka kgwele ba tla fela jalo ka kona mothemotle ga re ba emiša matsogo ke le bone re tologa fela jalo ka kona pa itša pone ba tla letola motho ga rampola ba lethaba ka manikena ambassadors pa gana ka mane re tla letola ma pona ka mane bašimane ba skepenketole techopa wa etsola ka mane mothemotle chess number 5 ka mane tatuno sa ka medemo pa re ga le be di botsišwe tla itšea ka lebelo belo ba e batla fela jalo o nyaka lethola motho re mešang matsogo ke le bone batla fela jalo o mothemotle ba nyaka go kaleka ka mesogo yohle re tologa fela jalo ba itša lethola ka kona mothemotle ambassadors ba itšapola motho re change marobalo ba itšapola ba remela polo tele motho re ketela fela jalo thobogela lethola mapona ka manikena vuyo ba itšapola mothemotle favorite makhelwane ga re miša matsogo ke le bone re thogo di ba lethola ma ambassadors re tologele mothemotle lethola ka kwa ba itšapola ka mothemotle ba besela di a tšhika romela ka manikena tšhone mola 7 tšo tse šupilego ka manikena ambassadors tla tšakgole ba ikoba fela jalo fela godimo ka bane distribution 101 tenidi romela polo tele ka mana ga rampolo ba bona ka mane showstopper o kuta ka matolo ba re tologa re thola tola motho bona ka manikena mothemotle Ernest mošimana ngobene ba itša re thola tola ma bona ka manikena sibotse sebongile tlamene ba itšapola le ropa ka bang wa lebelela fela jalo bašimane ba ka kona mothemotle ba ambassadors gana ka manikena skepenketole monna wa kasa ka yona fela jalo
batla tsena se tsena ka mana moshimana favorite Makelwane ke vuyo rumela poleteng le motho wa gana ka mane ke ra bona bona ka mane ke na super wale kala fantastic explotocious retolo ga letolo ka mane ke na deniri ka mane ke na moshimana nqumalo retolo tolo bange pa itse ba rumela ka babudi ka la tjadi bona ka mane ke na mfeka pa itse pole batale tolo ka mane moshimana mfeka pa rumela poleteng le ka mane ke na skepenke tole chance number 8 wa kena fela jalo ke o taba wa retolo ba patala pa ya sama noshe bona ka kona motho te chopa tapala ka mane ke na karabo mokhabela se ya pona ka mane ke na moshimana o khabela o amogela gabolola fela jalo ba le ka go kabelela le yona o polekirile kwa ena karere live e motle go Phillies Games fela jalo ko YouTube retro wa ka mane ke na moshimana ka kona motle super wale super maemong a bohlano retro wa ka mane ke na super kala fantastic e retro wa ka mane ka mane ke na deniti ke moshimana stingo tlatša polo ka kona motle service delivery e retro wa fela jalo motle ya mogela gabolola tabona ka mane ke na skepenketole fela go di mo batala mo tore ga di me fela jalo di botšišwe baleka ka mesogo yohle motho tla re che ha ke so e bone retologa ba itša polo ba romela ga rampala ba tšana molo 15 mosimana motempo wa gana moletša phala re ga di me di botšišo ba fana mosia tutla ra bolela ka ba fana mosia ke rile kwana ka re o ile a e dira ka motseng e motemotla wa PSL o ile a tšana kana motemotla e budula makgetlo mararo ba re thologalo tlola ka mane ke ambassadors ba itšea ka lebelo ba re lepotla le tlaša pudi o iamogela gabolola ka mane moshebela sting wa tenidi distribution 101 bona ngwanena mothemotle ba tla letlola ka mane ke panda ba itšea itabogela letolama bona ka mane ke na pentši zulu wa re tlola ka mane mothemotle ba romela ka mane ke na matala motho mtala ka latlho e ratsa godima letlola ka mane ke na panda e wela letlola ka mane ke na shiburu maemong a boraro o nyaka letlola mange o remiša matsogo a ke le bona romela poletelele fela jalo e feta e noši fela jalo e re ga e feta fela jalo motho o miša matsogo a re thušwa ka e tlatšwa go mang ba leka ka mešogo yohle mothemotle le bala la ka kwana mothemotle le tletše tshwete le tletše la dira ga di bone ba retolo bašebana ba ambassadors romela poletele ka monene ya ka lotholoma channel 7 days of the week Monday to Sunday o iamogela gabolola mošemana stingwa denete lebeditše mošemana ka kwana mothemotle panda wa lebella ka mane ke na panda wa romela poletele ka mane ke na teniti retolo ka mane ke na mošemana mokhabela wa itša polo mothemotle ka rampala ba lonya ka mane ke na matala mtomtala ka latlha retolo ka mane ke na matala ba itša polo ba romela ka kwa ratsa gore ba skepenke tole tšhanomolo 2 mothemotle bona ka mane ke na sebosiso wa itša polo ba tla letlola matšhikela tsa moapostolo paulo e ba tla letlola ka mane ke na zoele teng ba tla letlola ka kwana mothemotle matala mtomtala ka latlha super ba itša polo ba romela ka rampolo ba e ratso ka mane ke na zoelete e wela letlola ka kwana mothemotle tšese e šopilong ka mane ke na mošemela ka mane motupe ba retologa fela jalo e retologa letlola shiburu e itša romela memeng a mathomo e ratso godima letlola ka mane ke na stingwa tenete wa iamogela stingwa teniti wa itša polo e romela ka kwa retologa fela ka lenyaka letlola ba tšese e šuke bokono ya bo seswai mothemotle matala o rekiša kgwele gana ka kwana ba monametša titanic skepe sa bagatla mošemana a dutšeng fase mothemotle ka mošemana vuyo o dutše fase mošemana vuyo o tsoa ka lebelo wa tseba gore mothemotle ke nako ya tšhatšhela kwano lepotlapotla le tlatla le ja pudi ga go le tšholo ntumelele fela tšholo moratele molatedi wa kgola maoto rile kwana ka re segole jalo mothemotle ambasada se tla ka morago ka ntlhatšedi ka lekana go tše tharo bašemane ba ka kgona mothemotle ba skepenke tole ba itile pele ka ntlhatšedi ka lekana go tše tharo retologa ba ka mane ke na plonte ba tla letolo ka bona ba itšea gabolola e ratha godima letolo ka mane ke na mošemana shibore wa romela pole botse fela jalo o remiša matsogo ke le bone wa retologa kona mothemotle thapogela letolama ambassadors o nyaka letolo ka mane ke na favorite Makelwane wa ikoba pole tla wa kotse retolo ka mane ke na mašomešome plondi wa gakolla bona ka mane o yamogela ka mane ke na tenite Chapola ka mane ke na stingwa mothemotle tšhantšhane mašomešome e ratha godima letolo ka kona mothemotle karabo mokabela short la short stopper ba chapola ba tla letolo mange ba romela ga rampala bala o ratha letolo ka kwana ke re bašemana ambassadors ba romela fela jalo yaka letolo motho o re kamena kapsuka kamena matala mtomtala ka latlha tabogela ka mane ke na pentši zulu retolo ga letolo ka mane ke na matala mtomtala ka latlha Chapola ba romela ga rampala bala ka kwana mothemotle la Masias finest romela pole botse fela jalo ba itša kgolomeletša pholo re ga di be di botšišwe o se go senyegile mothemotle ba ragona ngwana mo motse o se go le jalo ke nako ya tšhetšhela kwano tumelela ke re ke 4 ma sehlalisane se go le boima mothemotle Phillies Games ka kwana mothemotle 2025 motho o tla bolela fela jalo a re ketepedi masomamabedi le metšo e mehlano o iša go ketepedi masomepedi mothemotle
le metso e tsheletše go retologa fela tšwa paitšapole bathaletšhela ka bakena tšamore tšamane o e romela ka rampola bola la masia pa e romela ka kwana nyaka lethola mothelebisa matsoa ke le bone paitša mošimana seboseso ga itšapole nyaka letholama pa re ka kwana mothapotha ba mokwala le botamorago go re ka paki ngwana na e tla bomanga e senga gobane kena a kgona gore a se nna ngwana maloba le mabane ba leka ka mešomo ya tlhogo ka e thoma fela tšwa paitšapole ka barekena mathala mothelagalatlhe o ikoba fela jala ka matolo paitšapole mo mothemotlhe ambasada se re thuso rena e tla tšwa goma paitša ba e romela ka rampola bana pa re tholo go nyaka letolo ka marekena zakele wa itšaka kona mothemotlhe bona ka marekena te gautrain zoletu wa gona moletšapala o se a le teng e mo thuša moletšaphala mothemotlhe wa e ngwaya o ngata fela jala tšatšing le lehono šimana tšhong ka motseng wa ka Limpopo mothemotlhe sa le teng a raole monate fela tšhwana le re bitše bona re thologa fela jale tšabola ka barekela karamo mokhabela tšabola ka barekela panda gana mothuša moletšaphala le tla kena se kena ka sekepenketole wa retologa fela jale ba itšapole nyaka letolama ba itsholela le batsamorago mono phetola po ya sebonoši fitla pele ka mona mošimana Tom gana fela jalo re ga di me di botšišwe re la kwana ka re mošimana motsamotla moletšaphala mošimana tšhwang ka motseng wa ka Limpopo motho tla bitša fela ka barekela Musa tse ke Musa ya tabolo o ngwanena o re bona se re le jalo mothemotlhe banna ba go bitša flaga go se lekane le selo ba ithoma le botamarago e rathalethola ka barekela mošimana Banda wa itšeo retholatholoma ba batla ka barekela mošimana Seboseso romela poletele ka mana mothemotlhe ba re ba ikoba ba ilesa motho o tla re bambala o yekela re bambala o yekela o bambele ba ikoba fela jalo mothemotlhe ke re ka jona sekgotlo ba tšea kgole ba e beya kantle patla fela jalo mothemotlhe ba e hloma fase bašimane ba ka kwano hloma fase bašimane ba kwano mothemotlhe ba Ambassadors pentše Ambassadors e dutše fase ka go fela mothemotlhe e khuname ka matolo re dikhokele o yofa retologa mošimana Seboseso a sekepenketone bona le lethola ka barekela mathala ba ithula le botamorago o rekisa ngwana motho ba itša fela wa itshipa ga re thologa fela jalo kwana mothemotlhe o re ga diemedi botswa mošimana Shibure o tswaletše jalo ka senotlolo sa kgoši Mampuru thoma fela jalo mothemotlhe thabogela letholama bona ka barekela mošimana Shibure re thologa fela moletšaphala ba bone be ba itšwela pele ba itša mošimana Shibure rumela ga rampola ba le ya gana fela jalo ba nyaka ka barekela Karabo Mokhabela ba mothola re thologa ka barekela Mahomet tabogetše fela jalo ka kwana mothemotlhe ba itšapole ba tla lethoga kwana mothemotlhe ka barekela The Shoes rumela ka barekela mathala mothola ka latlha tabogela ka kwana mothemotlhe re ka tsena ke a lokotsega moletšaphala ba bone ba itšwele pele tabola ka barekela Ambassadors gana moletšaphala re ka kwana mothemotlhe ba fana mosiam o re tšhele ka metsi la itheka ga dime bjalo di botšišwe e le noto hlopha sa ka kwana mothemotlhe sa bafana ba ka kwano pa Ambassadors e le tše tharo hlopeng sa sekepenketole lotong la mathomo mothemotlhe hlopha tše di kopana gopole ba sa tlo kopana gape makgetlo a mabedi ka tatelano motho tla re ga bolela fela jalo a re bona e ka ba e le gore hlopha sa ka kwana sa Ambassadors se tla tla se o beša wa tukana goba re tlo bona hlopha sa kwana mothemo sa sekepenketole se lokela ntlha tše dingwe go ya pelepele na ga ke tsebe nna lona re tle re latlhane bofofo re tle re kgone tlo re lebetse go le maoto re lo monate fela jalo le re bitše ga metsi ka paketa go ba le lešola jalo ka kgona o gopole mothemotlhe moletšaphala wa rena le mothuši ba gagwe ba berekiša taba tsena mothemotlhe tša go theletšana ka tsebeng ka letšatšing la ka kgona mothemotlhe o gopole tabeo
ile a thoma ka motseng wa ka Pretoria motho tara a bolela ka Pretoria a bolela ka the Colombian pastors o bolela ka the Jacaranda City ba ba ile go batla le peu motle that's why ka sama ka kwana Pretoria e blosoma taba tše purple ke lebaka leo motho tara a bolela ka purple go botsa ntate mongwe wa Hollywood motle mara re mo tšatšing la lehono ba ikoba fela jalo ba tša kgole ba e bea kantle ke ra se kenele sekgotlong a ba ba le buka e tshwana go fela jalo moletša phala ngwanena ka mana motle wa Nxumalo na bolela lena gore e tlogele la itiaka opia fela motho a re bona tšhireletšo pele na le motho e se a tšwileng empieng kae ba ipatla fela jalo ba nyaka go bolela le yona wa ikoba fela jalo mosimana ka mana wa Ambassadors e ka ba cross e rothiša go marena wa e robala fela jalo pona pota mekwallo ka thoko lebele fela jalo motho motle hlopha sa ka kwana sa Ambassadors se le ka mešogo yohle e upša fela gona ntho e kopanago se ba feta masebotsana ba rekiša ka o ngata mo o ngata mo Phillies Games o ngata mara re mo ba leka ka mešogo yohle retolo ga fela ba itšapola ba romela ka mane ke na super the super one wa le super tabogela ka mana motshamotse tabogela ka kwana bona ka mana mošemela seno tlolo gana fela jalo mošemela ka mangweno ba ithomela motho a morago tiba retolo gole ba ithomela ka kwa bolena Ambassadors ach ya di ba sepelela gabotse yona ngwanena wa Minyonyo mothamotle mošemela tswang ka Alexandra sepela le hlopha se ka mane mothamotle sa Skepen Ketule ba tla ikena bašemane ba Skepen Ketule ka bana ba tla ketola bana ba Ambassadors go ba the Ambassadors ba tlo ba di ambassador tša hlopha tša Skepen Ketule tšatši la lehono e upša fela mothamotle o ka re ke bona Titanic tšatši la lehono ba ikoba poletla ba kotse gene Zwakauma Vetue Zwakauma Bata Pera Banonase we Hare Chonna Pelo Ambassadors di kitima tutente tšhelege a re banna gatiara a re ke a tšhoba wena ke bolo mona batla o ja o swabe o boletse jalo motho the legend himself motho ta bola ka the icon ba ba mthethwa thoma fela jalo ba nyaka le thola motho re misha matsago ke le bona tšapola ba ikoba fela jalo ka mane ke Ambassadors ya ba tlola wa lebelela fela jalo ba ithola le batho morago nyaka le thola motho gana fela jalo ka mane tšabola ka mane ke na Shiburi nyaka le thola ka mane motho January 15 Skepen Ketule nyana mošemana ka mane ka Lefa wa itšapole batla le thola ma ba romela ka mane January 12 days of the month romela pole botse fela jalo ka rampala ba rotha le thola ka mane ke Ambassadors January 8 tla re pole motho batla ka mane ke tla roma ka mane ke na Socrative tabola ka mane ke na Vuyo o trapela mphakathi tabola ka mane ke na matala pona ka mane motho ba romela ka rampala ba rotha ka mane taba ka na matala ka lahle ba re thola go ba tša kgole gabololo ba re batla le thola ka mane motho super ba re thola go fela ba itša pole batla le thola ma super tšantši marobalo romela pole telele gana fela jalo ka mane mošemana tšibane go pole fela jalo motle ba rile ga o ka tla ka lebaleng la Phillies Games o na le ka mona motle di-benefit tšeo ka di thola motho o tla di tlabakelo le ja o tshwana fela jalo motle le dife free installation ga go le jalo ya di-router bona Wi-Fi o gata ka mona you only stand a chance of winning lo tše di leng teng ka mo letšatši la lona a o ka tla lebaleng fela ge fela o ka tla lebaleng ka o swane ke Christmas a reo
Ausane ucha keke. Ucha di strawberry, lasagna. Trifle, hey, chicken a la kin. Pora! Pota me kaloka godimo. Pata fela jolo way chapo le nyangana tola mahore mishamba tokele wo. Kana kama no bashwara ambassadors, the ambassadors one. Kana fela jolo motemote. Tumela le fela jolo. Kira baratiri ba khule moto. Hole monate. Hole monate le ribichenge. Kiotaba. Ah, lefa. Lefa le hlale fileng. Super wale super. Kiotaba. Super wale super. Tula sa tuwa chus. Chapolo we tipa kapeta machapa takarampala bale retorala tuma shiburi. Tabala motoro mena pole wote fela yobala ka ulelo na ambassadors. Iro tilele tora ka charbolo 15. Bona ka ngena mshima na mtempo. Horo wali wala mtamata maratire bala tere khona mauto. Ke jesu baka se. Kira ka sepele kile mo mtamata. Ya vuri paki mo. Ya cha hempe. Elege. Tumela fela yola mtamata kira ka sepele ngwana mane. Was spill mane. Tota uchama mtamata. Barong thatho ngebeke umpiye kalina ke na tsherema mapanga mshimano mo sekala bala o moshoti ka semba mo rata ba mita modidi wa mate pasa na selo a gopela sa motho a mpatla go TikTok mo thebotle zegele DE_the president D for Debra E for elephant _president 1 ke mo rata kopana nteng ke tswa ga se ke re bona tsere botse fela beng khawana dila tele metlha sa phela nna lena re tla re kopana ka di 26 mo themotla ka letšatši la masoma ba le metšwe tsheletšo ka sana ke Christmas ke re bona merry Christmas go batho kaofela amen. I'm out. Alright, etingitika sanmunani ekuphina kuphila le pinball fika khona iyona ke lapha ke ePhillies Games iqembu ke le ambassadors apha against ke iqembu labafana beSkepe Enketule emane ke Skepe Enketule iqanda ambassadors iphala ke manje lizophakamisa seliphakamisa yena ke lapha ke Ernest Nkobeni uyalishintsha ke manje ke Ernest ufuna bana ufuna ke lapha ke Ramutsindela iphala ke manje uyakhuza bafana Musiya uyakhuzuna mpempe uthi ke malibuya ke selibyanka abafana beSkepe Enketule iphola ke manje ngamphona ukhona ke lapha ke Matala uMatala ke manje ufuna bana ufuna ke lapha ke shake it up balibisela lapha ke emuva ufuna ke lapha ke Lungisana Imfeka umfeka ke manje uyithumela ngale nenkundla ufuna bana ufuna ke lapha ke Thumelo Maduna iphola ngale manje uSidingo Nquma lo uyaliphakamisa uthumela intamphethe ufuna ke lapha ke Perchizulu uyena ke lapha ke TL3 uTL3 ufuna bana uthi velani ke ngibone madoda ulibisela ngale emuva uyalapha ke uyalapha ke Thumelo Maduna uyena ke lapha ke uSuper uyaliphakamisa uthumela ngale nenkundla ufuna ufuna ke lapha na Lirato all you need is love bayifeza ngale nenkundla bafuna bana bafuna ke lapha ke Lirato all you need is love badlala ngomsebenzi abafana beSkepe badlala ngomsebenzi abafana beSkepe Enketule iphola ke manje lizobe yaselibya ngabafana beambassadors iqala phasi ke manje ifeza ngale nenkundla ufuna bana ufuna ke lapha ke Ernest Nkobeni uthi ke velani ke ngini bone madoda uyaliphakamisa ke manje lapha na Ramuhati iphola ke manje lapha ku Special Empila ledla ke manje iphola lakho Matala ibuye ke manje sibe ngabafana beambassadors bayishintsha bayifeza ngale nenkundla bafuna bana bafuna ke lapha ke umfoka Shipuru uShipuru wenze njani na iphola ke liyaphaphala saliphumela ngaphandle iyaliphakamisa ke manje ambassadors ingale ke manje uKosinathi Mthembu uthi ke velani ke ngini bone madoda ufuna ke lapha ke Mncube uakhona ithumela ngale nenkundla ufuna bana ufuna ke lapha ke Siyabonga Dlamini uthi ke velani ke ngini bone madoda uyena ke lapha ke Siyabonga ufuna bana ufuna ke lapha ke Thokozani Demo uDemo wenze nje ufuna ke lapha ke Ernest Nkobeni ingale ke manje nenkundla bangashaya yini uyasamadoda iqembu leambassadors badlala ngomsebenzi abafana beambassadors mane Skepe Enketule iqanda ambassadors mane Skepe Enketule iphola ke manje lizobuya selibuya ke lapha yana ke uSidingo ke umfoka Nquma lo lizobuya ke selibuya nje current player Gomora United
Uyena ke laphana ke usidingo ufaka Nxumalo. Uyaliphakamisa ke manje usidingo lithumela ngane nenkundla ufuna ke laphana ke umjito 3. Uyena ke laphana ke Thepho. Uthi noMphemphe umdlalo omuhle mawubuye ke sobuya ngeqembu. Elabafana phaso ke laphana ke iskepe ngedule. Akasizwa ke nenze kahle ke laphana komdlali weqembu labafana beskepe ngedule. Iqala phasi ke manje laphana ke bona liyaselibya ngala laphana lihlohonolo sikwadi ifuna ke laphana ke Karabo Mkhabela KMTN uyashintsha ke manje uKarabo Mkhabela ufuna ke laphana ke Nkosinathi Mthembu iphona ke manje liphumela ke ngaphandle lephakamiso ke seliphakamiso ke iqembu elabafana phayo ke laphana ke Ambassadors penza ke laphana ke ushintsho bakhipha ke laphana zakhele Shipuri ebafaka ke laphana ke 2 tekithwaneli wena iqala phasi ke manje ke laphana ke 2 tekithwaneli wena iphola ke manje libuya ke ngalaphana ke KM10 Karabo Mkhabela uKarabo Mkhabela ufuna bana ufuna ke laphana ke Koportela uKoportela yashintsha ke manje ufuna laphana ke KM10 Karabo Mkhabela iphola ke manje ngale nenkundla kuNkosinathi Mthembu umthembu ke yashintsha ulifesa ngale nenkundla ekuye ke laphana ke Stinko Nxumalo ufuna bana ufuna ke laphana ke Tumelo Maduna uMaduna ke manje ufuna bana ufuna ke laphana ke Stinko Nxumalo eshintsha ifesa ngale nenkundla ke laphana ke Thepho Tayisi iphona ke manje uThepho libuya nge-Ambassadors iphona ke manje ngane nenkundla ke laphana ke Thepho uThepho ufuna bana ufuna ke laphana ke Fasi Qosha Sibheme uyena ke laphana ke lihlokonolo ulihlokonolo ufuna bana ufuna ke laphana ke Special Empila uyena ke laphana ke umadala umadala uyashintsha ifesa ngale nenkundla iphona ke manje ngale kuNkosinathi Mthembu uyena ke laphana ke umadala uyise laphana emuva ufuna bana ufuna ke laphana ke Tumelo Maduna uyena ke laphana ke uSipho distribution wena u1 uyaliphakamisa KM10 Karabo Mkhabela Talent Lord KM10 Karabo Mkhabela Special Empila uyena ke laphana ke Karabo Mkhabela KM10 obumnandi buqala manje Karabo Mkhabela KM10 ibhola ngale nenkundla kuTumelo Maduna uyena ke laphana ke uMaduna ibhola manje bese libuya ngale laphana ke lihlokonolo uyena ke laphana ke Skorokoro Tayisi ibhola Ambassadors kokota iyasebenza ijonga labafana phayo ke laphana ke iskepe ngedule iphola ke manje laphana ke uKopna na Koportela uKop ufuna ke laphana ke France njani iphola ke manje bese libuya ngeqembu elabafana basoke laphana ke iskepe ngedule uyeke laphana ke Karabo Mkhabela KM10 umnikazi wenkundla iphola ke manje bese libuya ngabafana beAmbassadors bashinga manje balifeza ngale nenkundla liyaphaphalasa liphumela ngaphandle ushunquthuli iskepe ngedule sayenzela ubumnandi buqala manje iloke laphana ke iqembu leskepe ngedule bayalgibela bayaliyeka bayalithinta ihappy hour asithola mahala iphola ke manje libuya selibuya ngabafana basoke laphana ke iskepe ngedule olikhiphela ngaphandle Koportela iphola ke manje lizophakamiswa ke seliphakamiswa ngabafana basoke laphana ke Ambassadors liphakamiswa ke seliphakamiswa uyena ke laphana uThokozani Demo eqempini ke labafana phayo ke laphana ke Ambassadors eqala phasi abafana ke laphana ke Ambassadors uThumfoka abafana maliphakamise eselibuya yekamelisha kuyena ke laphana ke iFrikika ayeqembu labafana beAmbassadors iyaliphakamisa manje balidla ngamakhanda ilamukela kalula ke iqembu abafana baseka laphana ke iskepe ngedule balidla ngamakhanda ke manje abafana baya laphana ke Ambassadors liphakathi eboxini ulamukela kalula ke laphana ke uSidingo Nxumalo distribution 101 uyaliphakamisa manje laphana ke distribution 101 inhle ke laphana ke first touch eyakhe ke laphana ke iskepe ngedule ibhola ke manje ngale ke manje nenkundla ifuna ke laphana ke Demo ulithumele ke manje ke ufuna laphana umfoka Sidingo Nxumalo ibhola libuya selibuya ngale laphana ke Special Empila ibhola libuya ngabafana beAmbassadors benza ke laphana ke iphutha abafana bake laphana ke iskepe ngedule ibhola ke manje ngale nenkundla kuye ke laphana ke Chusin olikhiphela ngaphandle iChusin iphola ke manje lizobuya ke seliphakamiswa ke iqembu elabafana phayo ke laphana ke iAmbassadors bathumela ke laphana ke Ernest Nkobeni iqala phasi ke manje laphana ke Ernest Nkobeni uzofuna ke laphana kuyigoba uyayigoba Ernest liphakathi eboxini bahlala ngomsebenzi abafana beAmbassadors iphola ke manje ngale ke manje ke nekudla iphola libuya seliya ngaka laphana ke Zakhele Shipuri
ulamkela kalula sidinga unqumalo ukhipha lapha ngepass kanokusho unokusho kana pass yakho nihlelele ufuna bana ufuna lapha ke Ernest ibhola skepe ketule pa tililing labalihle lo phola ke hela ke lapha na sidinga unqumalo hela ke lapha na kostiko umfoka unqumalo ibhola ke kusuke kusidinga unqumalo la yankale nenkundla iyadlala iFilis Games 5 escape nketule iqanda ambassadors 5 escape nketule heqala phasi ke manje abafana beambassadors ibhola ke manje liyangaseliyangaka lapha ngenkosi nathi Mthembu uyalishintsha Mthembu ufuneka lapha ke umthetho kabantu uliveza ngane nenkonzo ufuneka lapha ke Selina make time dance Selina abajayivise ufuna abantu ke manje lapha ke uSelina uyakhuza bafana Musia ibhola ke manje baqala phansi ke abafana bayeke lapha ke ambassadors ephakamisa abafana bayeke lapha ke ambassadors egale ke manje kenenkundla ke lapha ke ambassadors ibhola ke manje bese beyeka lapha ke Thokozane demo udemo yalahle ke manje ke ibhola ilamkela kalula abafana beScape nketule uyena ke lapha ke Lifa ulamkela kalula Stingo Nxumalo ulamkela kalula Stingo Nxumalo ibhola ke lithobuya ke ngekhamelisha ikamelisho kuyona ke lapha ke ikhona kick eyeqembu labafana beambassadors iphakamisa iambassadors izofuna amakhanda liphakathi eboxini ilamkela kalula ke manje ke Escape nketule lapha ke Phanda uphanda ke manje yashintsha uliveza ngale nenkundla Karabo Mkhabela KM10 the landlord Karabo Mkhabela shake it up KM10 chayifisa abantu umshini ondizayo ka yelahle ke manje abafana bayeke lapha ke Escape nketule Karabo Mkhabela KM10 uyaphuma KM10 uniphake lapha ke insizwa yena lapha ke lungisana imfeka ibhola ke manje ngale nenkundla libe ngabafana beambassadors uyasebenza enkosi nathi Mthembu ibhola ke manje liphakathi ke nenkundla eqala phansi abafana basuke lapha ke Escape nketule libuya ke manje silibuya ngoskorogoro yakhuza uNompempe ayakhuza umfana Musia eqala phansi ke manje lapha ke Sibhedlela Mphila happy hour ibhola ke manje ngale ke manje nenkundla kuDumelo Matuna Super currently Gomora United NFT player ekuyo ke lapha ke second division eMutsipe ibhola ke manje ngale nenkundla kusidinga Nxumalo umpa straight ufuna ke lapha ke umG23 TL3 ibhola ke manje libuya ngaya abafana basuke lapha ke Escape nketule bayal police abafana beScape nketule libuya ke manje silibuya ngaya lapha ke Karabo Mkhabela KM10 ibhola ke manje baliqala phansi balifeza ngale nenkundla kuDumelo Matuna uMatuna ke ufuna ke lapha ke usidingo Nxumalo liveza ngale nenkundla ufuna ke lapha ke Mathala Kopu ibhola ke manje ngale nenkundla kuSkorogoro ujika amadoda bamshiya phansi uyakhuza uNompempe yakhuza uNompempe uthi ke ibhola ke malibuye ke selibuya ngala ke Karabo Mkhabela KM10 uKM10 ufuneka lapha ke Coppertail Kopnana Kopu uyena ke lapha ke Zipi abafana basoke lapha ke Escape nketule eqala phasi ke manje ke lemphahle sengake lapha ke Kopu shintsha kumnandi iveza ngale nenkundla kuSkorogoro uSkorogoro ufuna ukulala lapha ke kulikhibela uyena ke lapha ke Zap uSep ke manje uthumela ngale nenkundla ilamkela kalula baqembu leambassadors ibhola ke manje ngale nenkundla kuThokozane demo uthi ke philani ke nginibone madoda ibhola ke manje libuya selibuya ngabafana bake lapha ke ambassadors nike uqoke njengawe ngifuna uqoke njengami ibhola ke manje balifeza ngale nenkundla ifuna ke lapha ke Pellerina Let's Dance ibhola ke manje lidliwa abafana basuke lapha ke Escape nketule uyakhuza uNompempe uthi ke mbalibuye ke selibuya ngeqembu labafana beambassadors
libuya ke selibuya ngeke laphana ke siyabonga Dlamini uthi ke phela nike ngini madoda ulifaka manje ke phakathi nenkundla ufuna ke laphana ke inkosi nathi Mthembu ufuna abana ufuna ke laphana ke siyabonga Dlamini iphola ke ngane nenkundla unaliruna Ramuhati eyalishintu Ramuhati ufuneke laphana ke akhona Mncube yaphakama ke manje laphola ngale ke manje nenkundla ekuyena ke laphana ke inkosi nathi Mthembu uthi bafana maliphosto ke seliphosto ke iqembu elabafana bayo ke laphana ke ambassadors emane ke laphana kwiqembu elabafana beSkepe Nketule iqanda kubafana bayo ke laphana ke ambassadors iphola ke manje lizophakamisa seliphakamisa uyena ke laphana ke uSuper eqembini ke labafana bayo ke laphana ke iSkepe Nketule liyaphapalaza liphumela ngaphandle iSkepe Nketule bami kahle etsothi ke makuze ke second leg bazabe ke balitha ke ngamakhulu ke mabe 5 izinto ke masamke kanjena heqala phansi ke manje abafana bayo ke laphana ke iambassadors ithumela ke manje ngale muva ufuna labana Pellerina Lestem Dance iphora ke manje ngale nenkundla ku Germany fast iqhosha spam iphora ke manje liphakathi nenkundla ifuna ke laphana ke space hlempila libuya selibuya no KM10 uKM10 lithumela ngale nekuyifuna labana Shaymoto hit moto yalahla iphola Shaymoto uthubafana maliphakamiswe seliphakamiswa ke iqembu labafana bayo ke laphana ke ambassadors eseliphakamise ke laphana ke ambassadors liphakamisa uyena ke laphana ke inkosi nathi Mthembu eqala phansi ke manje laphana ke inkosi nathi Mthembu ufuna abana ufuna ke laphana ke Vuyo Thobane ufuna ke laphana ke Chomo Mchomani iphela ngale ke manje nenkundla jika madoda uyena ke laphana ke umculo omnandi uyaphindwa phosa yeyithende iyashinda liveza ngale nenkundla bafuna baseke laphana ke Chopper Boys iphela ke manje libuya selibuya ngale ke laphana ke ambassadors eqala phansi ke manje abafana be ambassadors iyashinda ke manje liveza ngale nenkundla iphola libuya selibuya ke laphana ke Koportela uyashintsha ke manje ke laphana ke Kopo ufuna ke laphana ke Skiroki Skorokoro iphola libuya selibuya ngoKarabo Mkhabela KM10 shake it up with the landlord iphola ngale manje nenkundla kuma Zep uyena ke laphana ke Koportela Koportela iphola ke manje ngale inkosi nathi Mthembu iyashintsha bafuna bayo ke laphana ke ambassadors abafana be ambassadors bayalincenga bayalihlanganisa iphola manje iqala phansi ke lempahla esengayo uyamkhaba ke laphana ke uSkorokoro uthi bafana musiya malibuye ke selibuya ngeqembu labafana be-ambassadors uthi ke iqa izandla fela uthi ke fela ke ngini madoda iphola ke manje libuya selibuya lapha thumela maduna libuya ke manje selibuya ngabafana be-ambassadors engale ke manje ke nenkundla kuSidingo Nxumalo uyalishintsha ke manje laphana ke uSidingo ufuna ke laphana ke uthumela maduna iphola ke manje libuya selibuya ngabafana bayo ke laphana ke Skepe Nketula Karabo Mkhabela KM10 shake it up munati menye kushupotsane iphola ke manje ngale nenkundla iyaliphakamisa abafana bayo laphana ke Skepe Nketula ingale ke manje nenkundla ke laphana ethaka the black iphola ke manje ngale nenkundla ekuye ke laphana ke Karabo Mkhabela shake it up iphola ke manje balithatha abafana bayo laphana ke ambassadors ingale ke manje ke nenkundla kuyena ke laphana ke Vuyo Chabango uChabango manje libisela ngale muva ufuna abana ufuna ke laphana ke Thokozani Domo uyalishintsha ke manje uDomo ulifeza ngale nenkundla ufuna ke laphana ke akhona uthi ke felani ke nginibone uthi ke felani ke nginibone ke akhona iyaliphakamisa abafuna bayo laphana ke ambassadors ngale nenkundla ilamukela kalula manje abafana be ambassadors phezu kwamapali ngithi phezu kwamapali Wakai Carlton Center umhlali ke we-ambassadors ekuyena ke laphana ke Vuyo Chabango ubafana musiya ke angayisha noma yinini iphola ke manje lizobuya ke selibuya ngeqembu iyaliphakamisa ke manje ke Skepe Nketula ngale ke manje ke nenkundla ilamkela kalula ke laphana Rasta Fashion Spam abafana bayo laphana ke ambassadors alikhiphela angaphandle iyapapalasa liphumela angaphandle
eqala phansi ke manje bafuna bayeke laphana ke ampasatase shintsha kamnandi iveza ngalini inkundla ufuna banami ufuna ke laphana ke lifa lakhe liyahluka manje liyaphola libiyanka abafana besikephe enketule ushaya imoto tototo ushaya imoto iphela ke manje libiyanka laphana ke isiphamu somlabalaba senze manje isiphamu somlabalaba liyaphakamisa liyaphola akhusu bafana umusiya uyakhuza ke laphana ke umfoka abafana uthi-ke ibhola ke malibuye ke selibiyanka abafana beyampasatase eqala phansi ke manje iveza ngaleni nkundla ufuna ke laphana ke tebukho kuyalishintsha ke manje ke tebukho liveza ngaleni nkundla ibhola ke manje lizophakamisa siliphakamisa abafana baye laphana ke yampasatase bayadlaba bayancenka nika ogqoke njengawo ngifuna ogqoke njengami ibhola ke manje lingale ke manje nenkundla libuye ke manje selibiyanka ke laphana ke omjidu 3 ibhola ke manje balikhiphela ngaphandle lezophakamiswa ke seliphakamiswa ke iqembu elabafana basuke laphana ke esikepe enketuleni eqala phansi ke manje iveza ngaleni nkundla iphola ke manje lingale kuKosinathi Mthembu uqhayisa nje uthi ke velani ke ngini bale madoda ingale ke manje kuKM10 Karabo Mkhabela the landlord uyalishintsha uKarabo Mkhabela ufuna ke laphana ke Tumelo Maduna iphola ke manje libuya selibenga ke laphana ke Shaka Ilembe ushaka ke manje uthumela ngale ke emuva ufuna ke laphana ke Stingo Nxumalo uthi Nxumalo ke velani ke ngini bale madoda ibuya ke manje sibuya ke laphana ke Space Hlempila uyena ke laphana ke uMadala umatela ke manje ithumela ngale nenkundla uNkosinathi Mthembu uyaliphakamisa bazofuna ke laphana ke amakhanda isona ke laphana ke isiphamu somlabalaba ibhola ke balihla ngamakhanda uyena ke laphana ke Shaka Ilembe uyashintsha ke manje iveza ngale nenkundla uye ke laphana ke Shaka jinga amadoda uphumena lo ke laphana ke ibhola lingale ke manje ke nenkundla libuya ke manje sibuya ke laphana ke Space Hlempila ufuna ke laphana ke Tumelo Maduna uyena ke laphana ke Super currently Komora United player eqala phansi ke manje ke lompahle sengayo ibhola ke manje libuya selibuya ngala phana ke Kopnana Portaila ibhola ke manje liphana ke uMkhabela Karabo Mkhabela the landlord ulishintsha lifeza ngale muva ke manje ufuna bana ufuna ke laphana ke Kopnana Portaila ibhola ngale muva ke manje ku distribution 101 Stingo Nxumalo uyalishifa ke manje Stingo Nxumalo ufuna bana ufuna ke laphana ke Shake It Up the landlord ibhola ke manje ngale nenkundla ibhola ke manje libuya selibuya ngabafana bayo ke laphana ke isikepe enketule eqala phansi ke manje laphana ke KM10 uyena ke laphana ke Karabo Mkhabela uyashintsha uKarabo Mkhabela uveza ngale uNkosinathi Mthembu hayalihlanganisa beqembu labafana besikepe enketule ibhola ke manje ngale ke nenkundla libuya ke selibuya ngokophu uyena ke laphana ke uMadala kophu yalisatha abafana bake laphana ke ambassadors bayayishintsha bayifeza ngale nenkundla uyena ke laphana ke lihlohonelo bangashaya yini bangena ke phakathi namadoda bayakokota ibhola ke manje ngale ke emuva kuye ke laphana ke distribution 101 Stingo Nxumalo yabalindela laphana ke iphutha ibhola ke manje libuya selibuya ngabafana beambassadors ibhola ke manje liqala phansi libuya selibuya ke iqembu elabafana bayo ke laphana ke ambassadors hiye iphakamisa manje ambassadors ke manje balamukela kalula ihlangana naye ke laphana ke siyabonga Dlamini uyalishintsha ke manje uDlamini ufuna banawo ufuna laphana ka Rhys Mahlisa uyaliphakamisa ke manje laphana ku Rhys Stingo Nxumalo distribution 101 ibhola ke manje libuya selibuya ngala laphana ke Shaka Ilembe ujika amatela ke laphana ke uShaka ufuna bana ibhola ke manje libuya selibuya ngeambassadors uthuna Mpempe umdlalo omuhle maqhubeke uthuna Mpempe umdlalo omuhle maqhubeke eqala phansi ke manje abafana bayo ke laphana ke abaronduli hetshintsha manje iveza ngale nenkundla abafana beambassadors bayayishintsha manje bafuna ke laphana ke faka ugesi ibhola ke manje ngale nenkundla nabafana bake laphana ke ambassadors hetshintsha kamnandi iveza ngale nenkundla phakathi nenkundla ufuna laphana amashinini ibhola ke manje liyadliwa ibuya ke manje sibuya ngabafana bayo ke laphana ke sikepe enketule uyena ke laphana ke Rocky Skorokoro ibhola ke manje ngale nenkundla ku Portaila Kopnana ulithumela ngale nenkundla ufuna laphana ke Stingo Nxumalo distribution 101 uyakhuza ubafana uthi ke malibuye ke selibuya ngeqembu elabafana bayo ke laphana ke laphana ke ambassadors ukhumbule ke last game of the day lizobuya ke selibuya ukhumbule ke iqembu ke elizodlala makuphela lo mdlalo lona kuzoba ke kuyiqembu elabafana bayo ke laphana ke Fire Sniper neqembu ke leWanda yone
5 ke laphana ke iqembu elabafana beSkepe Nketule iqanda ke laphayana abafana bayo ke laphayana ke iambassadors unampempe ke ushaka kodwa uyishaya kabili lona bomuzwa unyana ke laphana ke lungelo SPL mane hiyo ke laphana ke Phillies game ingakho ngizwa ngithi thiyabuya ko Philly awuthingise iqumu awuphathata ngithi shelele hey do